Шак таранчен пурынса да ебе самар торыхне нихшанды шитсе гурман. Нумайхта булмас падел районжи палумник сенушканебе, шобахта шак торыха шитсе гурман гилже. Так шанак шүредеп хайып кушкомба, ташта да илзе жидерневал. Хальгенже чималдан самар хулыне шулды тұрмыр. Пенде доғыжы вадырбиллік тады пенде доғыжы тоғырын бірмі шулзенже, оның яжа куйбышев ятлы бұлны. Шамбада куйбышев тезен, педінумай же пілеші. Миллион ытлашын бұрна тезен, эпчіні бектетеліндім. Паллах хула гадарса шүреген экскурсова транда хулаба епле палашасы педінумай келет. Вол бұлышны бе вишесеге күшінде хула женжен педінумай шынне білдімір. Самара хулывал, юган же феринже вырнашны. Он ширане феризм вара чынны бехте илемлем. Шулла булзан тадахта булдыга, анжағы бір хеллихи кунда шагилеме курза келендімір. Кунда адыл дұрық карап турдаган бурлак сенязын залартна пердем-пер палық бур. Белое солнце пустыни Филембри Федор Сухова азын залартна палықта пурне детелендерже. Пурде уну мінже, шумінже, сөнік метр ұшырмыр. Мен даран пызық хула болныне піртіслік песе ширіплетсе барады. Шубашкарда вижі пызық район. Самарра вара Шамбек районзем тұхыр. Епала хулана пәдімішлі палаштарма тілі олартман. Хама келішіне вырынзем жинжен шешкалазыба мазыр пулдараймасты. Хулара чибызык ботаника сачы бұр. Хелеги ватрана елда курмада майгелмері. Мәжіндезем выл ұжы вырында вырнашным. Шабахта дендерарые шитсе күрдімірақ. Хама ебі Африкари джунглин жібегех туйырм. Мамба бірле бұлны үтті жінземде шыварагар захитлеріш. Сон земде үгертердімір. Педелемлі вырыншке. Хеллихи вотра шулана гурнывал, хойне гура илем. Паллах пурын жинженде каласа да, кадарса да бідеремен. Шабақта буратины палығы батне жетсен, хула жинны зенделіне де туза бақырмыр. Он алыне пелі хучен сыдырзан, укша денгелі буладын иккен. Шак елана еберде бұрнышластерімір. Шавық тұрақ тірлешірдесін земде үгертердімір, кірзе абатта жирімір, шамбегех тірлерен сувенир земде туяндымыр. Кебір педе интереслі вырым выл. Эльдар Рязановын музейі бүлжі. Палағына ел туза бідерминға. Эльдар Рязанов кинорежиссера Паламан жин шуктабуль. Кам гурман служебный роман, ирония судьбы, жестокий романс, гараж, тогда и ты нумай фильмзине. Рязанов шобах Самары хулынже жүралным. Воржы вғоденже де вылшақ хуларах пұрынза ертерне. Она азынза вара хулағалыке музей үшні. Музейра Рязанов пащиғын экспонатсем зірбүшне воржы вғоденже упранза юрны земде нумай. Малдахигун Юлашкенжен Самара театрынже бұлдымыр. Эбир камерный театрда Евгения ятлы спектакле курма бұлдардымыр. Шапла паремышкун бирен ытларах Самара хулыбе пәдемішле палажасы бұлжы. Самара хулынче иверде турамыш яжебе ушны херар монастырь бур. Вол рашери монастырьзен хушинче чипызы кізен жишне керет. Тулдан да, шалдан да тілінзе каймала хитре. Чуна живых. Она пинде сагыр жыры алымы шулда хушны болна.
Анжақта ширеміш әмір варынчи, үтті монастырзембе бірлих, хупны, пәдеріне бұлны. Анжақ иртне әмірін тоғырывунмы шулезінже, шынерен худаяным. Хальхе архитектуру башнетне. Кунда иверги турамышын азамлы, сваплы турыжы бұр. Тада Александр Чагринский святойын, шермен үйже, урықлагалазан мощиде, коммунастырдек вырындупны. Чыны бекте, чуна канышлық тубадың коммунастырде. Иргегелере дұдымыр. Хамыр шевін кшыны мырзыне азынза, кәлі дума ятсене дешір забадымыр. Малала перенушкын ташла енеле жулдыдыры. Куял пирен рашери православитен жинже пиде палы ял. Пинде докрыжыр вуншичімі шулхене, Екатерина ятлы хере, тура амыжы хой, курынза, унын турыжы ішта выртныне гдартны. Шавындампа шак туруш пәдеп ингекрен сықлазадыраган азамлы туруш бұлзадыны. Он батне терлі ингекрен хыдылас тезе, шаржывын терлі кедезі зенжен келешші. И бирде шак турамышсын юмне пышапса, таза шылгы жінже шывайшсе, тыван тұрыға чеберек шитірімір. Юлашкен манын шак шул жүреве худшынны шинзенеде, шул жүреве ергелеген Елена Яковлевна Степанована да таза махе галас келет. Пәтменға пирін хужыра шапала хавғалануба, пурнаган сваплы шинзем, шапла болдырақ.